من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس، يا من ألفت قلوبا بالإسلام، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد، حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد، يا من حليت حياتنا بالإيمان، يا من بجمالك علمت الإحسان، يا من نورت قلوبنا بالقرآن، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام عليك يا نبي. حبيبي يا محمد أتيت بالسلام والهدى محمد، حبيبي يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد. صلى الله على خاتم الأنبياء محمد رحمة للعالمين رحمة للعالمين. Кереметтүү жерге бизде жараткан Алла Тааланын үйүнүн ачылышына Аллах үчүн жыйналып келген Алланын сүйгөн кулдары пенделери жалпыңыздар кош келиңиздер. Таштап келген ар бир кадамыңыздарга Кудай Таала чеги жок соопторду жазсын. Ар бир кадамдын эсебин желеги эселеп сооп жазсын. Жана ошончологон күнөөлөрдүн кечиришине Кудай Таала кафарат кылсын. Аллахтын үйүнө басып келген бутубузду Аллах Таала жаннаттын төрүнө да бастырсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Кадырман коноктор, бүгүн биз Аллахтын үйүнүн ачылышында Ала тоого өрнөк боло турган, бүтүндөй журай журтка мактанып айта турган, балким башка жаштарга сабак боло турган жакшы бир көрүнүшкө күбө болобуз. Андыктан атанын уулу экен деген кыргыздын сөзү бар. Кыргызда кээ бирлер айтат, атага тең бол, атадан кем бол, атадан артык бол деп. А бирок кыргыздын бир жакшы бир макалы бар, атанын уулу деген сөз бар. Кайсыл жерде болсоң да, мына бул Асылбекке азамат, Асылбек мыкты жигит экен, атанын уулу экен деген сөздү тирилткенин өзү сиз менен бизге чоң бир өрнөк сабак болсун. Жалпы жаштарга өрнөктүү жумуштарды аткарып жаткан Асылбектей атанын уулдары аман болсун деп бүгүнкү иш-чараны баштамакчыбыз. Жалпы меймандар кош келдиңиздер. Аллахтын үйү ачылган кезде анда Аллахтын аяты, Кур'ан-ы Керим сөздөрү менен баштап алалы. Кур'ан окуу үчүн ушул жерге каарекебизди чакырып алайын, келиңиздер. Каареке келиңиз, бисмилла. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون
إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Avaskan Karaköy'den Akbatas'ın alakan cayız. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Allah Teala şu okulgan tilavatul Kur'an'lardan şu meçitte açılığı için Allah Teala'nın yoluna atalıp şu Lütfullah Acekan'ın perzentleri tarafından soyulgan soyuşlardan berile turgan taamlardan dastorkondurga koyula turgan nazu nematlardan şul yerde işte ötüp ketken adamlardı eskerudön payda olgan soğup durdu. Avvala bizlerden süyüktüğü peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'den ruhlarına, ötken sahabe-i kiramlardan, Hulafâ-ur Raşidinlerden ruhlarına, sahabalardan kiyinki bizge dindi jetkizgen tabiinlerden ruhlarına, tabiinlerden kiyinki tabiinlerin ruhlarına, ötken oğliyalardan, alimlerden, ulamalardan ruhlarına, oşalardan katarında şu meçittin açılısına sebepçi olgan şu Lütfullah Acakaviz'den ötüp etken ata babalarının ruhlarına. Joğuş aylaymağında, Mulda Sapkoz Karasu'da şu Malkana'da iştegen ötüp etken mahsus takımlarının ruhlarına. Ana menin İsmail Ayşetamlarının ruhlarına. Karoğlu iştegen baytekelerinin ruhlarına. Süt tovar permasının başçıları olgan mı yerde. Oşalardan barının ruhlarını ötüp etkenlerden ruhlarına bağışladık. Allah Teala ötken momun Müslüman pendelerini öz rahmetini algın. İmandarın özlerine yoldaş kılgın. Jatkan yerlerin jaylu kılgın. Ahiretlerin abat kılgın. Ahli cennetlerden katarında kılgın. Allahu Ekber. Vaktimiz çegerilirken, kıskaken oşan için mına baldarga, bayaktan kelgenlerge bizden Kur'an'dan kiyinki, hadisten kiyinki büyük kitabımız Muhtasarul Vikaya degen kitabımız var. Şuradan çıkarmayız. Şol Muhtasarul Vikaya'da İmamul Hay degen yeri var. İmamul Hay degeni şul yerden mukum imamı. Şunun için subordinasiya degen orus dilinde söz var. Ayıl aymağının imamın her daim sözge çıkargıla. Bizden burada çıkargıla şularda. Ondan giyinki Mehmetcan'dan imamın çıkargıla. Anan giyin bizge söz versinler tura gelet tuvanlar. Kelin damlar. Daha dua kılıp verin. Kendiniz damla. Amin. Allah Teala şul okulan Kur'an-ı Kerim'de payda olgan sevaplardı. Şul jerde goljaýyp oturgan taraplarybızdan bardygybızdan ötüp ketken marhum ruhlarına. Oşonda ele mına şu Hacı Kavuz Lütfullah Hacı awazdan tarapdan ötüp ketken marhum ruhlarına bağışladık. Allah Teala jatkan yerlerini jaylı ahiretlerine abat kılsın, öz rahmet merini alsın, kavardaplarını saklasın. Allah Teala şu Hacı Kavuz'dan uşu kılgan amallarını Allah Teala kabul kılsın. Allah Teala şu özü uada bergende cennetinde uşuk okşan kasırlarda Allah Teala salıp versin. Amin. Allahümme tekabbel minna inneke entes semil alim. Hurmatly cemaat, Hacı Kavuz aytkanda İmamul Hay degen bilen bir yerde özünden ilgileten hizmet kılıp жүрген alimlarımız var, ulamalarımız var. Buların aldında biz bir kişine bir bular darak bolsa biz içindeki bir çöpüz de töylen жүрген. Oşoga men bularga söz bergenim uşu. Ardayım şu alimlarımız var, mına Mavlan damlabız var. Xuda kalasa şunda çoğun alimlarımız var bizde dile bilinbegen bilen. Şulardan arkasından жүрөбүz da biz dagı.
Ошого ар дайым буларды урматтап, сыйлап, шуларды алдыга алып жүргөнүбүз жакшы болот. Эми айтайын дегеним, урматтуу жамаат, мына биздин айылга чоң кубаныч себеп болгон Нүсбүлай ажы авабызга рахмат, ушу уулуна рахмат. Наби саллаллаху алейхи ва саллям хадисинде айткандай: "Мен бана масжидан яптагу бихи вajhalloh", кимдеген бир масжидти курса, Аллах Тааланын жүзүн деп, Аллах үчүн деп курган болсо, Аллах Таала жаннатта ошонун сыңарындай бир масжид, сарай куруп берет, касыр куруп берет деген хадис бар го. Аллах Таала ошол хадиске лайык ушул Лүтфүлла ажы акабызга, баласына, бардыгына, урпактарына ошо жаннаттан бир касыр куруп берсин Аллах Таала. Чоң ыраазычылык билдиребиз. Алла ыраазы болсун. Ошо айта турган сөздөрүм ошо, кыскараак кылайлы. Амин. Рахмат. Чоң рахмат. Мен азыр келеңиз. Дамла келіңіз, имам дамлаға кигізіп қойылды дейді. Біздің дамлаға ошо кишиге бердин имамына. Искендер Каракем дамлабызды ошол жерге чакыралы. Аллахтын үйүнө мына мындай дамлаларыбыз бирин-бирин сыйлап, мына келиңиз, бир чепкенин желкесине жаап, башына мындай селдесин кийгизип, официалдуу түрдө мына жаңы мешитке жаңы имам шайлап отурабыз. Аллаху акбар. Аллаху акбар. Аллаху акбар. Аллаху акбар. Ла илаха иллаллах. Аллаху акбар. Аллаху акбар ва лиллахил хамд. Ана. Аллаху акбар. Амин. Аллах Таала ушу Искендер экөөбүзгө Аллах Таала иштеринде ийгилик берсин. Бу имамчылык өтө оор нерсе, өтө жооптуу нерсе, өтө оор жүктү мойнуңа илип атасың, урматтуу укам. Эми бул жерге имам болгондон кийин көп нерсе мойнуңа илинет, башыңа илинет. Өтө жоопкерчиликте болосуң. Аллах Таала өзү күч кубат берсин, мадат берсин ушул иште. Аллах Таала ошо элди динге, журтту ошо динге, өзүбүздүн салых ислам динибизге багытташка даават кылыш Аллах Таала насип кылсын. Өзү күч кубат берсин буларга. Alf mabruk. Nahnu naqul bil lugha arabi alf mabruk. Arapçada alf mabruk deydi, ушундай бир жакшылыкка ээ болгондо. Alf nutarjimu hada alf ming degeni. Ming mübarek bolsun, ming ret kutluk bolsun деген bir mani söz ele. Ana kuntu aqal sanatayn wa qarib ila 3 sanawat fi Misr wa munzu shahrayn ana raja'tu ila baladuna wa alhamdulillah ala kulli halin. 2 жылдан ашуыныраак Египет желкесинде болуп келдим. 2 айдан ашты келип калдым Кыргызстанга. Wa nahnu naqulu bil lugha arabi utlubul ilma min al mahdi ila al lahdi. Бешиктен кабырга чейин илимди талап кылыңыздар дейт. Лизалика ана таракту кулли шей ва захабту ила Миср. Ошон үчүн да бар жок таштап туруп Египетке кетип калдым. Ошол жакта окуу илим алып жүргөн кезим эле. Азыр 2 ай мурда кайра келдим. Алхамдулилlah kulli halin ana masrurun jiddan. Аябай сүйүнүп атам. Limada? Эмне үчүн? Акыл mundu 5 санаат. 5 жыл мурда эле эң азынан mana şunday Allah'tın üylörün sırttan demörçülör, Arap өлkөлөрүнөн sponsorlar gelip meçitlerde açat ele. Osol meçitlerde hizmet kılıp kalat elem. Anan janıma demörçülör. Kebir meçitlerde osol Arap'tın ayaldары açıp kalat ele özdөрүнүн акчасына. Анан таң калчу, качан биздин Кыргыздын азаматтары да ошол Алланын үйүн ача турган кез келет экен. Ооба, келди алхамдулилlah. Бүгүн мына Алланын үйлөрүн сырттан демөрчү башка издеп отурбай, Алла Таала өзүбүздүн азаматтар момунда мечитин ачкандыгын өзү бул аябай чоң кубаныч. 2 жыл аралыгында ана бадату луга арабия awwal marra min Misr. Биринчи араб тилин үйрөнөйүн деп Египеттен баштап үйрөнүп отурдум. Ва азыркы учурда арабча тил менен гана үйрөнүп атам. Валекин аны дин, ана аталамту келемейин бас. Бирок дин жөнүндө 2 сөз үйрөндүм, айтайынбы? Анда угуңуздар. Ad-dinu muamala. Din mamilenin dini. Kalpak giy, topu giy, jolu koron, sakalыңды koy, namazыңды oku. Bırak mamilen naçar bolsa din dali yürünele ekemiz. Ошондон эмне кылалы урматтуу жамаат? Ad-dinu muamala.
din mamilenin dini. Kaysı ulut bolsaң bol. Unutpаңыздар, İslam dini Araplarga düşkön din emes. İslam dini bütünдөй жер бетиндеги адам затына түшкөн din, акыркы din. Ошондуктан эмне кылалы? Кээ-бирлер айтат, араб кыл болуп кетти. Жок, İslam dini Arapка түшкөн эмес. Болгон араб тилинде түшүп калган ошол эле. Мына ошону туура түшүнүңүздөр. Ал бизге да түшкөн din. Ошол эле учурда эмне кылалы? Din мамиленин dini сырттан башкадан ким келсе келсин, бирок мамилесин, адеп ахлагын караңыз. Эгер мыкты болса, бул динди түшүнгөн киши экен деңиз. Ошондуктан келиңиздер. Бүгүн сырттан демөрчү эмес, өзүбүздүн Алла Тааланын азаматтары момундай мечиттин ачканын өзү дагы чоң бир бакыт кубаныч. Аллах ушу күндөргө жеткиргенине шүгүрлөр болсун. Андай болсо келиңиздер. Аллахтын үйүн ачып аткан азаматтарды ушул жерге чакырайын. Атасын сыйлап, атанын уулу экен деген наамга татыктуу болгон азаматтарды чакырайын. Асылбек мырза, ана ошол атаңызды жетелеп бул жака чыгып берсеңиз, келиңиз. Лүтфулла ажы атындагы мечитти ачып отурган Лүтфулла ажы устазыбызды, атабызды, өрнөктүү инсанды өзүнүн уулу менен мына Кудай берген бакыты менен келатат. Жаныма келиңиздер, келиңиздер. Bir güç. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Allah Teala'ya çeksiz maqtovlar, şükürler olsun. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'ga, anın üy bülösünü, sahabalarga, tabayinlerge, tabayinlerge Allah'tan sana sıratlar olsun. Allah'ım şu gelgen mimandar, uzak yakında gelgenler Allah Teala sizlerden razı olsun. Şu bizden жақсылыққа köy olsun Allah Teala razı olsun. Allah'ım baskan adamların öz yolunda bekitip, özünün süyüktü bedeni katarına koşsun. Allah'ım şu memleketimizde ıntımakçılık, ıraşkerlik ata kılsın. Allah'ım şu karlarımıza iman bergin, yaşlarımıza ömür bergin. Allah'ım şu meçitten gelecekte imandu, insaftu, salih balдар tarafından şu Allah'ım nasip kılgın. Allah'ım bardığımızın kadamları öz yolunda bekitip, özünün süyüktü bedeni katarına koşkun. İyyâke nâbudu ve iyyâke nestaîn. İhdina sıratal mustaqim. Birahmetke ya Erhamer Rahimin. Amin. Allah. Assalamu alaikum. Алгач Аллах Таалага мактаулар болсын. Пайгамбарыбыз Мухаммед Мустафа саллаллаху алейхи ва салламга саламдар жана салаваттар болсын. Ушул Аллах Таала ушул баарыбыздан ыраазы болгон болсын. Билип билбей кылган ката, кемчилик, күнөөлөрүбүздү кечирген болсын. Урматтуу Жоош Айлөкпөт тургундары, кадырлуу алыс жакындан келген коноктор. Бүгүн биз Зулпукаров Лүтфулла ажы атабыздын açılış azemine, meçhin açılış azemine barыңыздар kuş келипсиздер. Аллах Таала ушул бардык ушу келген кадамдарыңызга сооптордон көп жазган болсун. Аллах Таалам ушул сиздерге да ушундай мечиттерди салышка барыңыздарга насип этсин. Kuş келипсиздер барыңыздар. Чоң рахмат. Ушундай тура эми мен Алымжан ажы кайнагабызды ушул жерге чакыруулайын, үчөөңүздөрдү үч бирдей тургузайын. Алымжан ажы кайнагабыз кайда турат? Келип коңуз. Алымжан ажы. Келиңиз аба. Сиз дагы мындай жандоочу кийик аттырат дейт. Асекемдин жанында жандап, ийгиликтин коштолушуна себепчи болгон кишинин өкүлү катары сизди чакырайын эми. Бата берип коңуз. Assalamu aleykum hurmatlı Allah'ın süyüktü bendeleri. Bana Allah dağı bir jakşı ödüşara jakşı yetkizip aydınlarga mescid milakettir. Şu mescidti kuragan balanın urfaklarına, tuğanlarına, aka kardeşlerine, ata uruklarına Allah Teala sevabını buyurup cehin cenneti kılsın, Kuda rahmeti kılsın. Bana bir alimden sözünü uqtum ele, adam örgöndelerini tört kuşlu harutana koyup albay, çürük yerden kaytardan murun, sözünden estel kalsın. Elge işinden estel kalsın diye. Buna balavuz
Allah bergen rızkı menen ayrılgan mescit salıp, mescidine getirip, halk niyeti menen iş kılıp durad eken, bu alanın mertebesi uluk, rızkı balan, tan canı sağ, ömrü uzun bolsun, Kudaydın koşkanının koşa ağırgan bolsun, ağa çoğunları menen, yar burada dostları menen, koşa жүрüştü Allah'ın ısın. Hürmatlı tuğanlar, çoğun varış, bu mescide gelip namaz okuyup, mescide ziyaret bu sanat, bu Allah'ın yetkirgen bir yakşı şenası. Kuday Teala yetkiriptir, dağı şunu yakşılığa yetkirsin, şu balavuzun niyeti uluk, rızkı balan, mertebesi koştu Allah yetkirsin. Çoğun rahmat. Anda bize orunlardan orun alыңızдар. Allah Taala ömrüңüzдарга, рызкыңыздарга береке берсин. Алланын үйүн ачып аткан, мына ошол жакка шашылып аткан жалпы меймандар, Алла Таалам ыраазы болсун келгениңиздерден. Келиңиздер. Кудайдын үйү ачылган кезде бүтүндөй кыргыз жумурай журтчулугуна кызмат кылып аткан Алла Тоонун уулдарындагы ушул жерге чакырайын эми. Сөздүн кезеги катары биздин Жоош айыл өкмөтүнүн жетекчиси Балтабаев Айбек агабызды. Ошо менен биргеликте дагы бир атанын уулу келип отурат. Алла Тоого алдына ат салдырбаган, чендеген эмгектерди эл үчүн жасап аткан дагы бир элдин уулу бар. Жогорку Кеңештин депутаты Козуев Алишер Абибилаевич агабызды дагы сөзгө чакырам. Келиңиздер. Элдин уулдары. Ассаламу алейкум, урматтуу Жоош айыл өкмөтүнүн тургундары, жана ошондой эле алыс жакындан келген туугандар, меймандар, кош келипсиздер. Бүгүн ушул биздин Жоош айыл өкмөтүнүн Большевик айылында ушундай бир жакшы бир иш-чара болуп турат. Аллах разы болсун. Ушул менин тагаларым, Лүтүллө Ажы тагамдын баласы Асил Ажы тагабыз ушундай бир элдин Аллахтын разычылыгы үчүн ушундай бир жакшынакай Аллахтын үйүн салып олтурат. Сизден Аллах разы болсун. Урматтуу туугандар, эми мен кыскараак сүйлөйүн бүгүнкү ачылышта. Азыр мен ойлоп турам, Асыл тагабыздагы бир аз сиздердин алдыңыздарда толкунданып, сүрдөп, мындай көпчүлүк ушул жерге салым кошкон усталарга, жалпы ушул жерге кошумча кошуп, ушул жерге ар кандай жакшы ниет кылып, ушул жерде инициатива көтөргөн жаштарга ыраазычылык айтып атат. Сиздерден дагы Аллах разы болгон болсун. Урматтуу туугандар, бүгүнкү ушундай кооз салынган мечитиңиздер кут болсун. Ушул жерден жакшы бир кыйын Аллах динине, ислам, Аллахка кызмат кылган, исламга кызмат кылган бир жаштарыбыз чоңойсун, өсүп жетилсин. И ошондой эле бул жерден эми стройканы жасап мечитти куруп коюш пенденин колунан келет экен. Мындан бул жагына ушул жерде эми мечиттин ичин абад кылыш жалпы ушул жердеги тургундарга сиздерге эми аманат болуп калып атат. Кудай кааласа ар дайым жамаатыңыздар көбөйүп, ушул мечиттин биринчи этажына, экинчи этажына эл батпай калып туруп, дагы бир убакыттан кийин кайрадан кайрылып туруп, чоңураак кылып чоңойтуп бергиле дегенге Аллах Таалам насип кылсын. Мен эми сөзүмдүн аягында айтып коеюн. Асыл тага, былтыркы жылы менин тайтам Жутаңов Зулпкар атындагы мечит салдыңыз. Мына бүгүн атаңыз Зулпукаров Лүтпүллө Ажы тагамдын атындагы эки эсе чоң кылып туруп, дагы мына мечит салып атасыз. Мен ойлойм, чоңойтуп аткан кичинекей Умар тагам келечекте Зулпукаров Асыл атындагы мечитти ушудан дагы 10 эсе кылып салганга ниет кылалы бардыгыбыз. Бардыгыңыздардын бүгүнкү ушундай маанайыңыздар кут болсун, жакшылыктар болсун, мамлекетибизде тынччылык болсун, ар дайым жакшылыктарда жолугуп жүргөнгө Аллахым насип кылсын барыңыздарды. Ассаламу алейкум, урматтуу жамаат, урматтуу Жоош айыл аймагыбыздын тургундары жалпы. Анан көрүп отурам Кара Суу районубуз боюнча эле меймандар келип отурат. Маадыдан меймандарды көрүп отурам, Кара Суудан көрүп отурам, көп жерлерден. Биздин Жоош айыл аймагыбызга жалпыңыздар куш келипсиздер. Чын эле мына эл менен кошулуп биз дагы сүйүнүп отурабыз. Азыр эле мына биздин молдокебиз айткандай эки мечит бар эле, мына үчүнчүсү болду деп атат го. Бизде мына буюрса мектептерибиз дагы бар да. Мына эки мектеп бизде бар. Жакында эки бала бакчабыз бар эле, жакында 3 кылып 3 бала бакча болду. Бул менен эмне айтайын деп атам.
Биз бул мектепте берген тарбия, бала бакчада берген тарбия ошол жаш балага, жаш наристеге толук болбой калышы мүмкүн экен да. Ал жерде илим, билимди үйрөнсө, бул жерге келип, бул мечиттерге келип, ыйманды үйрөнүп, исламды таанып, ушул жерде дагы өзүнүн баягы билими кошуп, ушул жерде бир жакшы ыймандуу бала тарбиялат деп ошого сүйүнүп турабыз да. Бул билимдин ар тараптуу болгону бул өтө бала чаканын, балдардын келечектин өнүгүүсүнө бир чоң таасирин тийгизет деп ойлойт экенмин. Урматтуу жалпы туугандар, урматтуу ушул мечитти салган агабыз, досубуз, ушул Лутфулла ажыбыздын балдары баарыңыздарга дагы бир жолу терең ыраазычылык билдиребиз. Азыр депутатыбыз айткандай, мындан кийин дагы бир чоң сооптуу иштерди кылганга Алла насип этсин. Ушул мечитте берилген дуалар, ушул мечитте окулган баардык сооптор сиздерге тийип, айткандай чоң мындан кийин дагы мечиттерди салууга, чоң кыргыз элине, ушул журтчулукка жарай турган иштерге иштерди аткарууга Кудайым Алла Таалам насип этсин. Баарыңыздарга дагы бир жолу куттуктайм. Ушундай чоң мечиттер сиздерге насип этсин. Рахмат. Чоң рахмат. Алла Таалам разы болсун. Келсеңиз, бияка келип койсоңуз эми биз дагы куру келбей эме Асылбекке. Анан аксакал Лутфулла ажы сиз дагы келип койсоңуз, биз арзубаган бир эмес бар эле, уруксат этесиздер эми. Келиңиздер. Сый урмат катарында биздин атайын сарпайларыбыз, аталарыбызга ата балага тапшырылып атат. Сарпайлар куттуу болсун. Асылбекке эскиси мага болсун деп коеюн эми. Сизден мага жуксун дейм да эми. Мына атага, ата үчүн эң чоң бакыт айтайын, кайсы бакыт? Атанын өзүнүн ийгилиги эмес, ата үчүн эң чоң бакыт балдары аркылуу келе турган бакыт эң чоң бакыт. Ылайым ар бир атага ушундай бакыт насип кылсын. Ал эми ата үчүн эң чоң күйүт, көйгөй кайсы айтайынбы? Өзүнүн кемчилиги, өзүнүн кыйынчылыгы эмес, баласы аркылуу келе турган шермендечиликти ата көтөрө албай калат. Ошондуктан келиңиздер, ата үчүн ушундай бакыт ар бир атага насип кылсын. Биздин да балдарыбыз ушундай жакшылык кылып, эл алдында башыбызга калпагын кийгизип, эл алдында бата алып берген уулдардан болсун деп тилек кылалы. Асеке, бар болуңуз. Чоң рахмат. Бүгүн Лутфулла ажы атабыз асманда учуп жүрөт. Чен. Хуа ютиру фис сама. Ал асманда учуп жүрөт, ченей. Oh Allah the Almighty, Allahu Allah, protect me and guide me, Allahu Allah, oh to your love and mercy, Allahu Allah, Ya Allah don't deprive me, Allahu Allah, from beholding your beauty, Allahu Allah, oh my Lord accept this plea, Allahu Allah. ربي جل الله 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 ما في قلبي غير الله 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 वो तन्हा कौन है अल्लाह अल्लाह बादशाह वो कौन है अल्लाह अल्लाह मेहरबा वो कौन है अल्लाह अल्लाह क्या ऊंची शान है अल्लाह अल्लाह उसके सब निशान है अल्लाह अल्लाह सब दिलों की जान है अल्लाह अल्लाह ربي جل الله 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 ما في قلبي غير الله الله الله
eder günahı. Allahu Allah, alemin padişahı. Allahu Allah, yüreklerin penahı. Allahu Allah, İşit Allah derdimi bu ahlarımı. Rahmeyle bağışla günahlarımı. Hayır eyle hem akşam hem sabahlarımı. Yok bu kudalar. Asıl dağlar bunlar. Kaynatası bunlar. Yok kaynatası. Kaynatasının kaynatası o yapar. Tamam kayıncı lan kayıncı düzelam da koy. Olçu. Tamam geçti açılışı. İslam'da bir toz kadar. O planı Kız Respublikası egemen mamleket. Kız egemen mamlekette olup yatkan iş, mamlekette dinge olan göz kararışı, tuğra kendine talim edip, ben oturayım baba. Mamleket bir para kalmaz gelen, bir tane o serjantı yönetip koysa hiç kim açamaydı. Bu degen söz din erkeği, öte sorun bizde. Üçüncüsü, din üçüncü erkeğine gel, din üçüncü erkeğine gel. Allah'ın esepsiz şu, cenazeler hiç kadar tosurmaydı. Tosurmadı. Abdüvayet Egemen'e özmüne süreçti şu. Hacı Bayım'ın süresi. Sıkanın, yürüyünün, yemesinde otursak dedi, Moskova'dan gelgen konus dedi. Absıbat masaleti cargata kaptırdı. Ona senin boş akkomun dedi. Atasına cenaze okudu degene geldi, söz vergende ondan Turganda Aliye koru suratır da. Atana cenaze okutsun mu degende, Turasını ettim dedi. Okuttum dedim dedi. Karan, Abdüvayet'in öz ayeti dedi. Atiri güçlü şey. Ayetken'de, buna gördün mü derdim, buna kamun istemiş. Atasında cenaze okutu işten alış gereken Turva. Beçara, Absımat masalim, şunu etmeyi Turvaysın mı? Bir aydan geçseniz soğumin yap gelediler dedim. Yuvatkana geldi kara. Yuvatkana geldi. Oğuştuk özümün kamandafı tüzöğünde vatkana geldi. Onu olur 40'a çağırdı. Bu kabristim çöze bala. Mutalar olsa cenazanı okutlar geldi. Yakta karabayı diye okutsa da birlikte gelir okutlar gelmez. Üçüncüsü, Malabat o işte, Kırgızistan, Gorgordu Gazi'de aldığı çevirdi. Çay var mı? Birinci orunda geldi. Ava. Birinci orunda. İkinci orunda ava. Umar degen at koyuyor geldi. Ben o Kırgız statistikaga ministrige kaç yazıp çoğu aldım. Umar degen at ikinci orunda çıktı. Çay var mı? Muhammed degen at birinci orunda çıktı. Ayşe degen at, Amine degen atlar çekeden koyuluyor. Geçeki 23. yılda en çok koyululan at Saliha oldu. Ya Allah, Saliha degen at en çok yazıştı. Buna metrike yazgan yeri Suvat'ka cünüdür de rayon var. Rayon oblast'a cünüdür. Oblast respublika. Respublikadan oldu. Dördüncüsü balam. İki, ilk yakşı gidiyor. Hazır ya, burada o saat 2'de bana boldolarını oynatıp saat 3'te restorandan varıp hani bizde restorandan gelgenlerge hani nikahlarga natura hazır ki balağını dostoru kaynatanıkına gelip kaynatanıkında sıylı görgöncerge boldakeni çakırıp törge oturguzup hali balanın koyulup kızdık onda tiyelekte dikeye vurulur. Komşu Kazakistan'da, komşu Özbekistan'da olmayta tava. Türkmenistan'da takır yok. Tacikistan'da öte kıyınçılık ne olur. Kırgız'da bir yeri Tura'da. Bir yeri öte açıkta. Gene Tura'yı tam. Gene ağa giyiminde dostlarına dayar değil. Bunu bunların Amma bak. Assalamu alaikum. Hürmetli Müslümanlar cemaati. Hürmetli vatalar, havalar, akalar, calpeli ayetdaşlar ve memleketlikler. Aytgan mesele ham shularga bir qulog'ina girib, yuragidan bir tunak tavat degan maqsadda shu ayta turgan masalani orqaga jildirdik ana. Ayta turgan masala shundayki, Bismillahirrohmanirrohim. Gorbordu Gaziyanın tarixinde, Türk ellerinin tarixinde Amur Temur degen var. Bu Amur Temur'du Özbekler Özbek deşet, Tacikler Tacik deşet, Türkler Türk deşet, Mongollar Mongol deşet,
Kazaklar Kazak deşedi. Bирок bir jeri anık Müslüman. Şu Amur Temur özünün doğru sürüp oğmat gelip birlikte turgan vaktinde yanındaki muftiler, kazılar taksır Mekke'ge acıga jönöylük deptir da desem makul deptir. Askerleri menen özünün kızmatındagı bardığın oğliyalarda alıp, alımlarda alıp, muftilerdi alıp, kazılarda alıp, imamlarda alıp Mekke'ge saparga jönöptür. Sapar yolda saparda get bardık bir cuma jürgönden keyin bir jerde bir ayıldın çetine gelse ayıldın çetinde 5 yaşar bala dopusuna suunu ap gelip toprakka kuyup topraktan lay kılıp laydan üylörді kırıp oturuptur korgondordu kılıp anan kelgen asker algi bala joldun ortasında kılıp atkan eken joldun ortasından kesip ötölbey kalıptır dagı ali askerler jaş balаны ayap mындай айланып калганда Amur Temur сурапtır ali askerlerden aldıda get barkanlardan эмне болду мындай жолдун четине чыгып айланып калдыңар dese bir bala joldun ortasına laydan bir ayıldardı şaarlardı kılıp atıptır uşunun kılgan emgegin görüp buzbay aylanıp öttük dese atынан düşüp ali balaga barıptır 5 yaşar bala eken barıp karap turup balam ne kılıp atasız dese şaar kurup atam deptir bu şaarыңыз эмне dese mına şaarımın gireverişi deptir bulçu dese bul medrese deptir bulçu dese bul maçit deptir bulçu dese bul meymankana deptir bardığın görüp turan ali balaga Amur Temur kızıgıp ali balanın peşinesine sılap balam deptir şu meçit, medrese, meymankanalarыңызды şu ali Registan degenlerdi aytıptır şunu bizge satas mı oğlum dese satam deptir kançaga satas dese bir tilla altınga satam deptir dese Amur Temur çöntögün çukup bir tilla altın alıp hali 5 yaşar balaga veriptir oğlum mana şunu alın deptir alıptır anan Amur Temur'an bayağı balanın topraktan laydan kılgan şaarların medreselerin meçitlerin buzbay yoldun çetmene aylanıp getiptir 3 gün jürgönden keyin ar tünöp ketiptir 3. tünü Amur Temur'dun tüşüne giriptir Amur Temur tüşünde bu dünyadan ketip tigi dünyada jüretmiş tigi dünyada jürgönde hem Beyiş'teken Beyiş'tin köçelerinde get barsa bir meçit var eken meçitin aldığına Amur Temur saldırgan meçit dep жазып koyuptur. Bir жерге varsa medrese turganmış. Medresede Amur Temur saldırgan medrese deptir. Daha bir жерге varsa Amur Temur saldırgan meymankana dep turatmış. Daha bir жерге varsa Amur Temur saldırgan aşkana dep turuptur. Bir жерге varsa Amur Temur çıkargan su dep turuptur. Oyganıp ketse tüşü. Öte iyilaptır. Men Beyiş'te menin atımdagı meçit, medrese olsa, meymankanalar olsa, men ali bir önüne salalekmin. Ay oynanıp turup, bayağı 3 gün murdagı joldogu balanın meçit, medreselerin satıp aldım ele. Oşonun karamatı bul deptir dagı. Anan askerlerin, kazıların koyup, işen üçtü adamları menen 3 gün arkaga gelip, bayağı bala oturgan şaardın çetine gelse, bayağı ola dağı laydan oşo ayıl kıştak şaarlardı kurup oturgan eken bir muncha uzak yerden atından düşüp iyilip basıp kelgen eken basıp gelse ali bala karap turup Amir daha geldiniz mi deptir daha keldim deptir niye geldiniz dese şu şaarlarınızdan satıp algany keldim de deptir maçit medreselerinizden daha satıp alayım dep geldiniz dese Amir deptir endi deptir sizge satıla turgan meçit medreseler juda kımbatta deptir. Dese bolam deptir. 3 gün burada bir tillege satdınız ele. Bugün kımbatka satasız dese kımbatka satam deptir. Kançaga satasız dese 100 tillege satam deptir. Dese 100 tillege satmang, mınday satın dese körüp kaldığınızda şonun için keldiniz algany degen eken. Gördünüz mü? Oşo oğluya bala 5 yaşar bala. Bahavuddin Nakşibandi eken. Bahavuddin deyet ko.
Ana tündük jaktagı bizdin kırgızlar Babedin dep koyuşat. Oşo Bahawadin degen oğluya oşol eken. Oşon üçün mınabınday Lütfüllä Ajakanın baldары meçit kılıp atat. Daha biröylördün baldары köpürö kılıp atat. Daha biröylördün baldары ayıldarga fap kılıp atat. Daha biröylör bayagıday met center kılıp atat. Mına oşolaram ahiret dünyasına savap жазылат tuğandar. Şonun için şu meçitteki meseleni o yerde aytkanga karaganda bir yerde aytsam şu adamlarga jetet degen maksatda şu yerge çıkıp koydum. Dua kılamın, lekin duadan keyin turup ketpegile. Buna Idris degen ülkelerimizin silerge arnagan ırlары var. Buna o Alişer degen ülkelerimizin daha silerge ayta turgan kaloo tilekleri var. Oşoga çeyin hazırkı aytılgan meselege dua. Amin. Şu meçitlerge bolup jatkan ihsanlar üçün. Şu Lütfüllä Ajakanın baldары tarafından kılınıp jatkan ihsanların Allah Taala kabul kılsın. İhsanlar üçün Allah Taala'nın yoluna atalıp soyulgan soyuşlardan, berilgen taamlardan, dastorkondora koyulgan nazı nimetlerden, bizlerge bergen hadiye paketlerden payda olgan soğuptordu. Şu Lütfüllä Ajakandan, kalgan bala çakalardan, perzentlerine dua ümitinde jatkan ötüp ketken şuların atalara. Atın Zulpukar dediniz ha? Zulpukar aksakal babalarımızdı. Jutan aksakal babalarımızdı. Bir tuğan akeleri Maksut ekenlerdi. Yana dağı bizim minerde ötüp ketken hizmatta turgan İsmail Ayşatalarımızdı. Yana dağı bir avavuz aytdı. 54 de sağançı şerde işleytiler dedi. Şu ötüp ketken sağançı enelerimizdi. Şu mıtıfıda işlegen ötüp ketkenlerden bardığın Allah Teala özü rahmetini alsın. Kalganlarga salamatçılık versin. Elimizge, yurtubuzga, mamleketimizge Allah Teala tinçlikti versin. Yaratkan Allah mına asmandan kele turgan belalardan, yerden çıkan belalardan, su belalardan, sel belalardan, ört belalardan, cuguştu orulardan özü saklasın. Elimiz menen, yurtubuz menen, mamleketimiz menen tinçlikta yaşoğunu Allah Teala barımızga ata kılsın. Allah Teala dağ uşunday köp meçit, medreselerden açılıusun Allah Teala bizlerge nasip kılsın. Jergevizde tokçuluk bolsun. Elimizde tokçuluk bolsun. Bala çakalarımızda ıntımaktuluk bolsun. Allahu Akbar. Bu duanın ahırı emez, ketpegile. Buna Idris degen menin jeğenim bolat. Şu jeğenimin ırlarını uğup turgula, şaşılbagila. Kelin Idris, rahmat. Kadırlaşkana bulup da cürbözü adamdı kanan adamdı sağınbaz Jamandık başka düşbözün adam kılın adamdı zarılbaz Yerinde gülük bulguzu çoğun baygıge çabılmaz Jo çappasa çoğul bu çoruğu kalsın yolunda Dege cosunsuz adama oğul buz Jalkon adam çarvaz külügün altın tapsadan akılsız yigite baybaz Bir tuğandan gelemez birge jürgön ayıldaş tirülükten ağayın birindi birine kadırdaş Ötüp bir geçen ömürüm kan demekincele gayrende tavılır
Yakının kana meninde dolaşma Ündüz bir kanadın dolaşma Sözün uktoy zamandan yakın bir cürveyde Oğlakta Karının sözün kapkasal kal kozunda nuska var Söz kelegi gelgenden akırı başka bir ödüm kadı sözünden aydazar Az gün çölü ömürden ardı dergi temini vanan ardıma kadında Yorutma Ana varman söz söylü anan azamat gönlünden yorutma Cetimge kamçı götürme, cezirdin odun ötürme Yalnızga kamçı götürme, kanan çardınına odundan ötürme Hayratın kanat onuna bussada Kaşığın kana gülüne sussada Oğlundan çıkan sözümüz oğlanı uçsada Elmeden sen adamsın elden bir açıksan de camansın Kavarın günde geçse de cıldızga kolum çekse de Caratkandın düğünözü büt kolun ana ötse de Elmeden sen büyüksün ağan Demelden bir açıksan değilsin Arslan bekte atanın emirlerini aytıp çatamın Atalarday bulalbay geden el gönlüne tolalbay Ben özümdün özüm kafanım Bir kuşundoy bulsu da Ulular mına baskan jor Eldin gönün açkan jol Oşol jolda men dağı ırdap kele jatamın Andan atanın saltın ulantam Çoğulgan elde kuvantam Maksatıma dedemin Kelgen eldi men mından kuvandırıp çıkalsam Assalomun aleyküm Bekteri cana berindir Can değil özüm karasam Denizden de terendir Görüp kaldım canatan Ar bir gelgen meymanım Akılman cana gemengdir Anday bolsa gana ver Bugün birincini ölemez be Jaş baldardım mayrama Mendele balagar bolun tuğandar Bugünkü toyga gelgendir Anda Atanın saltın ulantıp salam devirim başlayın aldığa kadar taşlayın Жақсылық mendek bolgonda cinalı benim tolgonda ırdavay arka kaçmayın Tökbün akın bolgon son konuş kolga kongon son aytarga sözün taptayın Mınan Allah'ın büyüğün açkanda el cinalıp jakkanda ırdavay degen emine Zarvaliktin derinde coşayıl ökmötü Bolşeviktin elinde emni degen geremek ayttılaçı жақсылық Dağın emni tengellik en sonun bulgun жақсылық Allah'ın üyün açtıkta atkıçın bugün tapsırıp cin alıp durgan elimde Gömülün alıp şakkılıp anday olsa gelele Meçitke günde kadamdı taşlay turgan bololu Okup alanlar namazdı Canı açkan meçitten başlay turgan bololu Cebol bosun mınake okup jürgen ağalar Beşi vakit meçitten kaçmay turgan bololu 6 gündük ömürdün ar bir adam konoğu Jaratkandın buyruğun atkarganın albette bardığından jogora Bakırtırı var kimdi patlos karmapma Karasam mına bulcağa kaçkanday Eldim barım bakırtık kep kaçan ağam jol koyson birden keni başta var Emne olup jatasız, emne mınca kaçasız Bakırıp bastan başkanı, akırın gelip baskıda Gönülümdün açkıda Anday bolsa tök akınçılıp geldin astığa Görgönüm mında momintip tökö veret durmayı Emine onu atkanın aylanana kaptaldan görü veret durmayı Aylan ayın kaşından
Razımın tuğanlar elge montet jinalıp berip atkan aşıngan. Eme kaptalda turgan agalar biraz tursaňar tınçırak akımdın sözü tınçıgat. Siler süylep tursaňar akım kaptaldan getet çımçılap. Bu emine bolgonu kim bilet tögüp atkan akımdı bular fanagramma dep oylodu. Togot postun akımdı bakırıp edip kordodu. Aylamayın akımdı. O altınbay bolgon agalar silerge aytarga menen akım var. Bunun aytkan sebebin açıktırıp beremin. Alatoğlu Kırgızka Hazın oğlan akımın tanılıp kalgan ul kızga. Bürok köp nerseni gördüm ben bana 5 gündü göçü turmuşta. Köptü yaşap koygondoy tögü ata demnede bürok jaman men magan oylonboy. Oldursaňar tursaňar men jaka köngül bursaňar bir dersenin aytayın. Özüm çoňoygon derge geldim dep men bir erkelep alıp kaytayın. Özbekistan jerinde 18 yıl keminde töröldüm de çoň boldum. Andan keyin okuyum dep ordolu oşkoňum orun oldum. Andan keyin karasam okuunu bütüp mınake Zarbaliktin jerine Zarbaliktin mınake Joş ayıl ökmet eline usul derge geldim da Alatoğun rahmat Alatoğunun jaranı dep maga jarandık pasport berdin da o sentip pasportumdan aldım da birinci algan pasportum oşonun nasıl dostu men zarbaliktik bolup kaldım da aytor özüңdөн çıkkan akımmın özgölörgü mınday koy Joş ayıl ökmötü men özüңөрgө jakınmın oşon üçün silerge erkele vırdap jatırmın demek öz üstüm bala dev araňarga koşup al tögü vırdap bereyin jamanda görmey gana bir kalkım alakan çap bozup al Alakanın çapkandar, alakanırın çapkandar, alakanın çappaganalar tamaktan uruvatkandar. Jegim bilet toy boston salattan uruvatkandar. Tatlı olsun tamagın, on gözümdü jap koysoň sol gözümdün açıp bir araň aldyny karadım. Oy, göngülümdün uşuntu alıp koysa bolbayby. Gözümdün ulan jappastan, eldi dagı kızık gözlerin kızartırıp atpastan çöntüge sirele salsa bolbayby. Akırında alayın, tavarik bolar akçalar men çöntögüme salayın. Siler bergen akçany, ırımdık meyli men dagı, ordolun oşkoň arayın. Juksun dep mına men dagı, dua kılıp kanayın. Anday bolsa tuğandar, köngülüm maga vurgandar. Hacekim maga geldi da boz üydögü şepterin kavarın maga berdi da önörlük usul jol döken tökme bosa tökme da tökmöңdü birok tosup atkan boz üydögüm oldu eken aylanayım oldular oy tökmelerde bir tögür aldıňarda jol bolur tögüp atkan tökmeni bütürebüz koyçu dep silerdi kütüp tыңşadym meni dagı boldoňar Jaman sözdün aytpadım, jamanda beldi aytpadım, bargan jerde men dagın ademimdi saktadım. Oy, gemir toyga barganda, moldalar çıkıp kalganda, komus kolgon alganda, kokuy dep süylep alganda, astagfirullah dep koyup, bunun aram kokuy dep kede meni koşa dep koyup, aylanayım moldalar gemimdi jakşı mukkula, tökmölük önör Kırgızstan önördün osol törösün, akikattın aytkanın, bardığın tыңdap görösün, siler aytsam makul dep, kalın el koşa gönösün, anday bolsa moldalar, uruksatты beremin akbatanı, vergile kalın eldi götürbe elden üyge dönösün, aytkanыңды kılayın, birok sözümdün anda soňunda momunday kılayın. Jaratkan dünyüne jalpyz geldik süýüne, jaratkan üýüň açyldy Joş ayıl ökmötüne bereke gelsin üýüle. Atanın uulu bolgon kez, başına vakyt kongon kez, aylanayın asekem dep aytayın birok görünüşü jaş eken. Jaratkan bergen dünyü baylygyndan kıskanbay, başkalarga okşoşup çöntökö bekitip alıp tutkanday, dal oşondoy bolbogon, Kuday bergen rızkı Kudaydyň mına joluna bölüp salıp joldogon, altınday bolgon asekem. Jaratkanım koldosun, jaratkan üýünü açtınız, mınan kalın eldin içinde sıymıktı uğul baktınız, atanın uğulu oldunuz, ayıldadan ayavay biyikten ordunuz, biyikten ıldıy düştünüz, elimdin alıp batasın ergip yaşap güçtünüz, kırsıp bale bolbosun, canınızdan erkelep cana baldarınız oynosun, kaysıl jerde jürüsöň da jakşadan bolup joldosun, perişteler uşunda özüňüzdi kırsıktan baleden gelip korugosun, aylanayın asekem.
Oy kalın el bata versin da üyün özgün uşunday ırıskı dölet gelsin da geldim bari siz üçün jakşı gelin kursun da jaratkanım buyursa cannatının töründe sizge han saraylar kursun da oşondoy bolsun ılayım kırsık balek jamandan saklasın özü kudayım üyündögü baldarım Kudaydan tilep alganın anandağı jengem var ayaşatam elim var oşolordun baktına bir tuğandar bar bolup jetelleşip baskıla ıntımagınar bek bolsun ırıskınar köp bolsun asekettin kılgаны jumuray jurtka kep bolsun aseket mına kılgаны eldin bары maktasın eldin bары japtasın ananda jaş baldarın janında oynop жүрgön jaş baldar aseket salgan meçittegi eldin bары süydösün aytor бүгүнгү salgan meçitin namaska gelgen arjandın görkөmдөsүn düylösün Beş gündük ötsün ömürde armandı salmay gömülgö birigip birigin ar birin biyike baskan kadam bol Orvasın den soluktan avam bol 6 gün ötsün ömürde har birin yaşa bir kuday jaratkan süygön adam bol Çok rahmat Men de bir okuyanın negisi ırda aytayın degim Biro endi kaptaldan gelip oyumdu hiyalımdı buza salıp Tökmakın fonogramları da ayttegensin. Hormatly mehmanдар, akındı önür Kırgız menen Kazaka ençinен belgen önürlerden biri. Biroq Arap çölkömünde de olup keletem, alarda da akındı önür tuğ çokусuna çıkan negizi İslam dini düşkön kezde akındı önür örkündöp turgan uçur bolgan. Ozon üçün de Huday Taala Kur'an-ı Kerim'de şu ara dep akınдар dep atayın Kur'an'dagı sürönüçü. Mından ulan menden aytqım Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den janında Hasan ibn Sabit'tey, Abdullah ibn Ravaha'day mıқты akınдар bolgan. Alar hakikatte Allah'ın sözün jakşılıkta jayıltып ырдаган. Biz de oşolordun biri bolol dedik. Ozondan кейбир Mana bu jerde ilimli başkalar, ustazlar, başkalar oturasızlar. Кейбір işaraga barganda astagfirullah koy anamды jogottu bayday salбаңыздар. Жаман көрбөңүздөр. Biz süydüm, güydüm, öldüm, canımdı ver, ölüp kettigen ırlarda je açık çaçılıp başka degen biylerde yığılap atkan jeri yok. Bolgon hakikat çындыкты gana tөгөрдө ataz oşar ele. Bugün açık. Osol asker başçı olgun. Mescitte Cuma namazında hutba kılıp atkan ilimdүүлөрдүн biri bolgan. Cuma namazında jıdlaksadan biyakta toldura düşmanlar gelip otur. Düşmanları jengbeyle koy oturmasan aňdy başka dep janagan süйлөp atkan sözün toktotkusu geldi. Unçukpay жооп бербedi da ertesi günün bağımdat namazında maga suroo bergen janagı kişi bar baraňar dedi. Jok al Jumaga ele gelet dedi. Al Jumabay ele mındayça aytkan. Oşonda aytkan. Bağımdat namazına gelbey, Jumaga ele gelip bakırganlar menen men өлkөнүн düşmandarını jeng albaymın. 5 vakit namazga kaçan beken bolsoňar, anam men düşmandarını jengem, aga çeyir maga kalp ele bakıra bermegile dep жооп berdim. Mından ulan bugün Juma namazına meçitlerge batpay kaldık dep, meçitten meçittik öýdü atışыбыз mümkün. Biroq bir nerseni aytayın, bağımdat namazına batpay kaldık degende ana şonda imanыбыз küçöptür dep aytsak bolot eken. Bağımdat namazına varsanız birinci katar tolsa tolat bolbosu jok. Cuma namazına abetke çıkança bir girip koyun eme el girip atat dep basımdı bölüp Cuma aylar gelip atabız. Ayet namazına ayet aylar gelip atabız. Başka namazlar mınday ele kalıp kaladı. Oşondan keliңizler. Bugün Allah'tın üyü kuraldı. Mana şol Allah'tın üyünü salgandardan, azamatlardan Allah Taala razı olsun. Meçitte de oşundan biyik kansaraları salıp ütüp algan bolsun. Bütünдөй kata kemçilik günöөлөрүн geçirişine kafarat bolsun. Hormatly mehmanдар. Sizlerden soranışım şu, Allah'tın üyüne Cuma namazına gana gelmezsen 5 vakit namazga da beken bolunu, batı olsun Allah Taala imanınızı beken bolunu nasip kılsın. 5 vakit namazın ordu, adamdın denesindeki baştın ordu siyahtı. Kolun çok yaşayışın mümkün, botun çok yaşay verişin mümkün, közün görбөй, kulağın ukpayla yaşayışın mümkün, biroq başın çok yaşay albaysın. Dalı şonday namazdın ordu da denedeki baştın ordu siyahtı. 5 vakit namazga da beken bolu menen birgelikte Meçitte Cuma namazında ukan hutba bayandardı üyübüzgө ayal bala çakalarыбызга da ayta keteli. Biz Jumabaylar mescitke geliyoruz, anda dagı namazga azanla paylap durup
2 мүнөттөн кийин азан айтат экен деп ошондо чуркап кирип келип намазды окуйбуз. Имам дуа кылса дуа кылбастан туруп кетип атабыз. Айтор жума намазынын да кадырына жетпей атабыз. Ошондон жалпы жамааттан суранышым, мечитте имам устаздар баян кылган амр маруф нахи мункар масалаларды баяндарды угуп, үйүңүздөргө кирип аял бала чакаларга айтып берели. Жума күндү балдарыбыз майрам күткөндөй күтүп алсын. Бүгүн жума атам мага белек берет. Бүгүн жума чоң атам бизге белек берет. Бүгүн жума биздин үйдө сонун майрам болот деп, жума күнүн балдарыбыз бала кезинен майрамдай маанай менен чоңоюп тосуп алууну үйрөнсүн. Алдыбызда босогодо Курман айт келатат. Урматтуу жамаат, майрамыбыз куттуу болсун. Курман айт бабабыз Ибрахим алейхиссаламдын Исмаил алейхиссаламдын ортосундагы окуядан улам белгилүү. Бирок Адам алейхиссалам дүйнөгө жаралганда, биринчи Адам алейхиссалам жаралганда, балдары Хабылдар да курмандык кылып келген. Өзүнүн Аллах берген ырысынан Аллах жолунда курмандык алып келишкен. Мындан улам эмне ааламга адам баласы жаралгандан бери Курман айт майрамы бар. Эми эртең Курман айт майрамы келгенде урматтуу жамаат, кой союуну, курмандыкка кой, курмандык чалууну майрам деп түшүнөбүз, ооба. Кээ бир адамдар коюн бере албайт. 15 миңге бир кой алып курмандык чала албайт. Бир нерсени түшүнүңүздөр. Курман айт майрамы бир койду курмандыкка чалуунун майрамы эмес. Аллахтын айтканын кыласыңбы, же Аллахтын берген дүниясын сүйөсүңбү? Дүнияны курмандыкка чалуунун майрамы. Ким дүниянын кулу болсо, коюнун кулу болсо, байлыгын асырап аркасына бекиткиси келсе, Аллахтын алдындагы Аллах берген дүниянын кулубу, же дүнияны курмандыкка Кудай үчүн чалалабы жокпу? Ана ошонун майрамы. Көрүңүз анда эртең. Алдыбызда босогодо Курман айт майрамы келатат. 7 адам биригип бир уй соя аласыз, бир адам бир кой соя аласыз. Курмандыкка эң жакшы коюңузду кородо турган бирөөнү Кудай жолунда чалыңыз. Мен дагы айтамын. Курмандык чалган канчалаган акелерди билем. Курмандык чалгандан бери, зекетин бергенден бери, үшүрүн садакасын бергенден бери бирөөсүн да кедей болуп кеткенин көрө элекмин. Бардыгы бай өсүп атат. Ошондон Кудай жолунда Кудайдын берген байлыгын курмандыкка чалуунун майрамы. Дүниянын кулу экенсинби жокпу экенсин бир өзүңүздү текшерип алыңыз. Андыктан алдыда Курман айт майрамы келатат. Акелер, короңуздагы бир койду Кудай жолунда чаласыз. Анан ошол койду 3кө бөлөсүз, этин бир бөлүгүн үйүңүзгө холодильникке салып коюңуз. Бир бөлүгүн коло кошуну туугандарыңызды чакырып туруп, тамак демдеп туруп, жедирип. Экинчи, үчүнчү бөлүгүн болсо, жетим жесир айылдагы муктаждарга апарып таратып бериңиз. Болду ошол эле. Жөп-жөнөкөй. Антан ыйык Курман айт майрамы босогодо турат. Курман айт майрамына азыртадан баштап жаңы жылга даярдангандай даярдангана керек болсо. Жаңы жылдан кадыр аркылуу, бирок ошончо да элдин көрүп билген нерсеси үчүн мисал кылып айтып атам, жаңы жыл менен теңештирди деп дагы балекетти баштабаңыздар. Жөн эле айтып атам. Антан келиңиздер, ыйык Курман айт майрамы, Ороз айт майрамы, Жума күн майрамы мусулмандардын эң сонун майрамдарынын бири. Аллахтын байты ачылган жерде Аллахты сүйгөн адамдар кадам басып кетиңиздер. Аллах өмүрүңүздөргө, рызкыңыздарга береке берсин. Анда сөзүмдү дагы бир күчтүү бир далилдеп, кубаттап, сөздүн кезегин анда Жогорку Кеңештин депутаты, Кыргыздын уулу Сыймыгы кече эле Ош шаарында мечиттин, областтык Сулайман тоонун жанындагы мечиттин ачылышында ана ошол жерде агайыны бир туугандар биригип туруп Кудай жолунда Кудай дүйнөнү дагы бир даңазалап, жаңылап берип, Аллах Таала бул кишилердин өмүрүн, ырыскысын, ыйманын жаңылап берсин деп кысканыбызга куттуктоо сөзүн, Курман айттык куттуктоо сөзүн айтуу үчүн чакырам. Алишер мырза керек болмас. Ассаламу алейкум, урматтуу жердештер. Эми Ыдырыс Ажы акын жок баягы күтүүсүздөн сөз берип калды, чыкпасак болбойт. Жана эле мен сүйлөдүм эле. Ажыбыздын сөзүнө утурлайлы. Ушул келе жаткан Курман айт майрамыбыздан кут болсун, заманыбыз тынч болсун, эли журтубуз тынч болсун, эли журтубузда ушундай жакшы жашаандар көп болсун. Дайыма ынтымакчылыкта, биримдикте жүргөнгө Аллахым насип кылсын. Бардыгыңыздардын бүгүнкү майрамыңыздар менен кут болсун. Дамларыбызды боз үйдөн бери көздөй чакырайын. Ак бата берүү үчүн бир дама чыгып койсоңуз. Айдеде Кудай урган экен далилдеп эле койгуңуздар. Түшүнүп болдуңбу? Бирөө мына жакта жол салып атат, бирөө мына жакта фап салып атат, стадион салып атат. Сиздин башы кор дейт. Кайталап айтайын. Ашы кордун башы азиз, ашы азиздин башы кор. Бир аз ачыктайын. Ашыңды кор кылып келген мейман азиз болот, кадырлуу болосуң.
Teskerisince bireylerden aşındı dünyanda kızganıp bekitsen başın kor болады. Koyçu şu sarаңды, koyçu şu merezide aşında, uaktında, dünyasında korkulup aldыңарға çaçıp, akbata alıp başımda aziz kılayım degen bana ol atalar. Allah Teala'ga 3 adamın duası kabul болады деген. Allah Teala özü aytkan. Allah Teala pende менен элдин ортомда 3 adamda turganda perde bolboy, göşögө bolboy, kalgandarda göşögö var деген. Bular kimdir dese, birincisi ata menен enенин duası ham Allah Teala'ga жетет. Şu meçit kılgan baldarına negisi şu Lütfullah Hacı'ga öz dua kılsın. Yanағы göşөгөнүн экинчиси ачык турат дегени мискин, жетим, жесирдин дуасы ham kabul болот деген. Şulardan ham ehtiyat bolmalı. Adamda kordoş керек емес. Bu da ehtiyat boluş керек. Üçüncüsü musafirдин duası ham kabul болот деген. Lütfullah Hacı'ga özünüz perzentleringizge dua kılın, atanın duası kabul болот деген. Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Elhamdülillah Rabbil alemin. Vel akıbetu lil muttaqin. Esselatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ashab ecmaîn. Bütkül oğlanımız yaratkan Allah Teala'ga çeksiz doktorlar şükürler olsun. Bizde turaca başlayan Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e, onun üy bülösüne, sahabalarga, tabiinlerge, tabiinlerge Allah'tan salam ve salatlar olsun. Allah'ım şu bizim uğullarımızga, kızlarımızga, neverilerimizge, çevirilerimizge Allah Teala bardığın imanlarını bakvat kılgın. Ömürlerini uzun dürüstler uluk kılgın. Allah'ım şuların tapkanlarına bereke payzın verdin. Allah'ım şularda cemal gözlerden, cemal sözlerden, cemalların nazarından özün asılıp saklamın. Allah'ım şu gelecekte şu bizim zürriyetlerden hariyeler çıkışta Allah'ım nasip kılın. Ve ahir dâna elhamdülillahi rabbil alemin. Birahmetki ya rahmin. Amin. Allah. Amin. Tuğanlar, yaratkan Allah dualarınızı kabul kılsın. Hamd-ı sanalarınızı kabul kılsın. İstiğfar tavbalarınızı kabul kılsın. Şu Zulfikar Hacı oğlu şu Lütfullah Hacı Ekem'in altındaki şu meçhitlerde, kutlu meçhitlerden olsun. Cemaati köp meçhitlerden olsun. İmam damılavuz İskender dinimiz İslam'da her bir uyguya yetkizgen damlalardan olsun. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetlerin yetkizgen damlalardan olsun. Allah Teala'nın uyuk kitabı Kur'an-ı Kerim'de her bir uyguya yetkizgen imamlardan olsun. Dinimizin yolunda köp sayu harekatlar kılınan damlalardan olsun. Şu meçhitimiz 2 etaj eken, aldığın etajlarında baldarga ders vergen, uğur kızlar okugan medreselerden buluşup Allah Teala nasip kılgan. Şu Lütfullah Hacı Ekem'izden dua mütünde jatkan ötken atalarımız, Zulfikar Hacı babalarımızdı, ötüp ketken çok dualarımızdı, ötüp ketken çok enelerimizni Allah Teala özünün rahmetini aldı. Kalganlarımızga salamatçılık, elibizge, yurtumuzga, memleketimizge tinçlik bergen. Allah Teala yaratkan özün ayıllarımızdı, elimizni, memleketimizge intimak doğruluktu ata kılgan. Allahu Ekber, rahmet tuğanlar. Hoş gördük, hoş gördük.